Pa mislim da je presudila ta naša neka želja i energija za pobjedom. Bilo je jako teško kao i što smo znali da će da bude. Bilo je tu i dobrih i loših stvari i u odbrani i u napadu. Moramo još puno da radimo jer u napadu igramo puno individualno, nemamo brz protok lopte i u odbrani nije to što bi trebalo da bude ako želimo da idemo na Final Four. Ali sve u svemu važno je da smo pobjedili, 2 nova boda i sad se spremamo za budućnost. Pa to je ekipa koja će sigurno se spremiti na svaki naš detalj, što je i normalno. Znamo da sve zavisi od Neagu i Cvić. Sigurno da će u tom duelu da odluče odbrane, ko bude imao bolju odbranu i više strpljenja u napadu, taj će da pobjedi. Neće biti jednostavno i lako jer igraju kod kuće, ali zaista vjerujem ako se spremimo ovih 5 dana kako treba da možemo da ih pobjedimo. Hvala. Meni je drago da posle jedne povrede koja me mučila stvarno jedan duži vremenski period da sam se vratila i svetsko prvenstvo odigrala na stvarno dobrom nivou. Eto, izabrana sam u idealan tim. Draže bi mi bilo da sam osvojila neku od medalja, ali šta je tu je. Drago mi je, kao što sam rekla, da sam se vratila jer nije bilo jednostavno ni lako gledati svoju ekipu koja trenira. Ja sam bukvalno mjesec i po dana bila sa strane.